Leali dejjem tradituri qatt b'din lajta uffiċjali tal-Pulizija fil-Venezuela armati sa sninhom qed jassu t-toroq f'Caracas, il-belt kapitali tal-Venezuela, wara l-ħtif tal-President Nicolás Maduro. Dak li qed iseħħ fil-Venezuela għadu fuq fom kulħadd. Soldado Sandy Amita López, 37 años. F'Kuba ġew identifikati 32 soldat u membru tal-Ministeru għall-Intern Kuban li nqatlu fl-attakk Amerikan tas-Sibt. F'aktar żviluppi ma' NBC, il-President Amerikan Donald Trump tenna li l-Amerika tinsab fi gwerra mal-persuni li jbiegħu id-droga u ma' dawk li jbattlu l-ħabsijiet tagħhom f'pajjiżu. Indika wkoll li l-kumpaniji taż-żejt Amerikani jistgħu jibdew jaħdmu fil-Venezuela fi żmien 18-il xahar ieħor. Mal-medja l-Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti Amerikan Mike Johnson innota li l-Amerika mhix qed tokkupa l-Venezuela u li qed titlob biss għal bidla fl-imġieba ta' reġim. Irreaġixxiet ukoll ma' Fox News, il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Venezuela, Maria Corina Machado, rebbieħa tal-Premju Nobel għall paċi, faħret lil Trump u qalet li l-aġent President Delcy Rodriguez mhux ta' min jafda, wedet li sa tirritorna f'pajjiżha. Il-partit tagħha Bente Venezuela qed jitlob għal ħelsien tal-priġunieri politiċi kollha fil-pajjiż. I mean, January 3rd will go down in history as the day justice defeated a tyranny. It's a milestone, and it's not only huge for the Venezuelan people and our future, I think it's a huge step for humanity, for freedom and human dignity. Il-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban qal il-ħtif ta' Maduro jawgura tajjeb għas-swieq tal-enerġija. Erőteljes megnyilvánulása. Qed nara ċans tajjeb ħafna li wara li l-Venezuela nġibet taħt kontroll, mill-Ungerija se tinbet għaqda tal-enerġija dinija aktar favorevoli u din hija aħbar tajba. Iben il-President Maduro, Nicolás Maduro Guerra, stqar li jekk il-ħtif ta' kap ta' stat isir qisu xejn mhu xejn mela l-ebda pajjiż mhu sigur. We need Greenland from the standpoint of national security, and the European Union needs us to have it, and they know that. Fl-aħħar jiem Trump reġa' wera interess fi Greenland mingħajr tidwir mal-lewża. L-inkwiet ta' Danimarka issa u li l-attakk fil-Venezuela jirrepeti ruħu fi Greenland. Dwar dan l-Unjoni Ewropea reġa' tagħmlet il-pożizzjoni tagħha ċara. The EU will continue to uphold the principles of national sovereignty, territorial integrity, and the inviolability of borders and the UN Charter. These are universal principles and will not stop defending them. Ir-residenti ta' Greenland huma mħasba. Kif tista' tara Trump jagħmel dak li qbillu. Din l-attitudni tinkwetani ħafna. F'istqarrija konġunta tlieta, il-Polonja, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja u r-Renju Unit iddikjaraw li huma Greenland u Danimarka biss li jistgħu jiddeterminaw il-ġejjieni tagħhom stess. Il-mexxejja ta' dawn il-pajjiżi qalu li s-sigurtà fl-Artiku għandha tinkiseb b'mod kollettiv mal-alleati tan-NATO, inkluż mal-Istati Uniti. Il-Prim Ministru tad-Danimarka Mette Frederiksen wissiet li jekk Trump jieħu Greenland tispiċċa n-NATO. Jekk l-Istati Uniti tażel li tattakka pajjiż ieħor tan-NATO b'mod militari, allura jaqaf kollox. Dan jinkludi n-NATO u allura s-sigurtà li ġiet provduta minn tmiem it-tieni gwerra dinjija. U fl-Angelus fil-festa tal-Epifanija, il-Papa Leon 14 irrefera l-gwerer u l-konflitti u wassal appell b'saħħtu biex tinbena soċjetà ta' paċi u b'ġustizzja soċjali. Auguri a tutti, buona festa!